jezo rero umuntu uzaje mu ijuru nsomera uwo murongo uno murongo igice cya 12 umurongo wa 4 hajye ni mu kihe gitabo nonesha umutwe umva ijambo ry'Imana okay umva ibyo ngusomera ndikugusomera ugiye kunsomera Aburahamu aragenda nkuko Uwiteka yamutegetse. Aburahamu umva Uwiteka yategetse Aburahamu. Uwiteka yategetse Aburahamu aramubwira ngo ati genda twakomeje aragenda aragenda Loti ajyana nawe. Loti akomeza kujyana nande na Aburahamu. Ubwo yavaga i Harani. Bavuye i Harani barajanye we na Loti. Niyo bavaga. Aburahamu yari amaze imyaka 70. Ubwo bavaga i Harani Aburahamu yari afite imyaka 75. Okay, turakomeje. Avutse yari afite imyaka 75. Aburahamu ajyana Sarayi umugore we. Aburahamu yajanye Sara ari nawe mugirute mugore we. Na Loti umuhungu wabo n'ubutunzi bwose bari batunze. N'ubutunzi bwose barabujanye. Ubwo bari batunze. Okay. N'abantu baronkeye i Harani. N'abantu b'inshuti zabo bakuye i Harani nabo barabajanye. Bavanwayo no kuja mu gihugu Kanani. Bavuye i Harani bagiye mu gihugu cy'Kanani. Kanani ubwaho niho basohoye nanje kusoma birananira. Kanani ubwaho niho basohoye. Niho basohoreye. Barahasohoreye. Baragiye baruhukira he i Kanani. Mu bintu by'Imana habagamo no gusohora. Gusohora. Barasohoye da. Bagezeyo. Ubwo itangirira igice cya 12 umurongo wa 4. Niho ndi gusoma. Uwiteka yarageze utera amaze kohereza he Aburahamu i Kanani. Mukande subscribe twebwe dukomeze tubatemo imidigo. Umukunzi gwawe umusharingira ijambo ry'Imana wabi imidigo. Bashira na status. Shira status.